Guverinoma ya Kongo yateye itwatsi iby'umuryango wa Afurika yiyunze uyisaba ngo yigize inyuma itangazwa ry'amajwi ya nyuma yavuye mu itora rya perezida. Urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga byari byitezwe ko rufata icyemezo kuri wa gatanu ku kirego cya kandida Martin Fayulu wasabye ko amajwi yongera kubarurwa avuga ko yabayemo ubumami. Abanyakenya mu mujyi w'ubucuruzi Eastland i Nairobi bafunze amaduka bamagana igitero cy'iterabwoba cyabaye ku hoteli kigahitana abantu 21. Muri Zimbabwe imirimbanyi Evan Mawarire mu munsi wa kabiri yitabye urukiko ku byaha aregwa byo gusuzugura inzego z'ubuyobozi. Muri Sudani ho habari mu cyunamo bigaragambije mu gice cya Khartoum cyitwa Buri kuri uyu wa gatanu. Bari bavuye mu muhango wo guherekeza abiciwe mu biterane byari byabaye umunsi umwe mbere yaho byamagana guverinoma. Naho muri Madagascar habaye ihererekanwa ry'ubutegetsi hagati ya Rajoelina n'uwamusimbuye Perezida Watowe Andry Rajoelina. Umuhango wabereye ku ngoro ya Perezida.